Ibi bintu narabibabwiye mbere yuko umukino wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza byinjira mu kibuga. Narababwiye ni buriya iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uburyo kirimo cyitwara, nyamara nubwo kitatwara iki gikombe cy'isi ngo wenda cyangwa kigere kure, ariko kizasiga cyanitsa amateka akomeye cyane. Rero ku munota wa 7 nibwo abantu benshi cyane bahise bavuga bati bya bintu koko birashoboka ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba igiye gukomeza mu cyiciro kigiye kuba cyakurikiraho. Witwa Brian Chipenge yaje kuba yagira atya ahita atungura abantu bose cyane, ahita agira atya afungura amazamu igihugu cy'Ubwongereza ndetse yose n'isi yose muri rusange bahita bavuga bati ibintu bibaye ibindi cya gihugu cyaje gituruka muri Afurika noneho kirimo kirakora ibitangaza, kije kuba cyakura Ubwongereza ku rutonde rushobora kuzatwara igikombe cy'isi. Ibi nibyo koko byakomeje kugenda bigaragara, aho umunyezamu Lionel Messi yaje kuba akomeza kugenda akuramo imipira igitandukanye y'igihugu cy'Ubwongereza. Byagaragaraga ko iki gihugu cyari kuba cyabona ibitego byinshi cyane, ariko uyu munyezamu akomeza kugenda akora ibitangaza bikomeye cyane. Rero abantu baravuga bati noneho igikombe cy'isi kibaye igikombe cy'isi koko biratunguranye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ikora ibitangaza. Ibi rero n'ubundi byakomeje kunguku, n'ubundi abantu bakomeza bagenda bavuga bati kuba iminota igeze aha ngaha iki gihugu nigikomeza kugenda kihagararaho nta kundi kuntu biri bugenda. Ariko ubwo narebaga ku munota 75 nibwo nari mbaye nkaho mbongereza amaso gakeya nsa nkureba ku ruhande. Ku munota 75 nibwo nagiye kumanumba ubu kapiteni Harry Kane aje kuba yahita yishyura igitego cy'Ubwongereza. Igitego ubona ko ni umutwe rwose waje n'igitutu cyinshi cyane kinini cyane, ubona ko igitego cyahise kinjira mu buryo nanjye narebye hirya ku ruhande gake cyane mbona igitego cyise kinjira, nyamara namaze kuvivura mvuga nti umukino biraza kurangira ari kimwe cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara ibi ngibi ntabwo nari nzi ko nanjye biri bugende uko nguko, kuko nanjye nari namaze kuba nabara, ariko burya iby'umupira w'amaguru ni ibindi bikomeza kugenda bihinduka ukundi kundi. Ku munota rero muri wa 46 Harry Kane yongeye gutsinda igitego cya kabiri cy'igihugu cy'Ubwongereza, bihita bihinduka ibitego bibiri by'Ubwongereza ndetse n'igitego kimwe cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mpita mvuga ni noneho ubu birarangiye, ntabwo bishobora kuba byashoboka ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuza kuba yakwishyura iki gitego, nyamara bamaze kuba bagira batya bakayishyura. Urumva ko ibi ngibi byahise bituma rero igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigira gitya kirita kivuga ko gahunda igomba gukurikiraho atari gukomeza gukina umupira mu gikombe cy'isi, ahubwo ari ukugenda bagasubira mu rugo kuruhuka ndetse bagakomeza bitegura n'indi mikino. Bamwe mu bakinnyi bagomba kuba bagira batya rero n'ubundi bari bakisanzwe bakina mu makipe akomakomeye mu bindi bihugu, nabo ubwo bagomba guhita batangira kwitegura kuba bazasubirayo. Urumva ko Ubwongereza rero ubwo buraza guhita bukomeza n'ubundi buza kuba bwahura vuba aha ngaha n'ikipe ya Mexique, bahangane cyane neza cyane. Turebe ese koko hagati ya Mexique ndetse n'Ubwongereza biraza kuba byagenda bite. Ubwo rero dutegereje umukino uzahuza Ubwongereza ndetse na Mexique, ariko ubu Mexique mu kanya gato nibwo yari imaze kuba yakina na Ecuador, n'ubundi birangira Mexique ize kuba yatsinda Ecuador ibitego 2-0 bwa Ecuador. Ubwo Ecuador nayo igomba guhita igira ikerekeza, ubwo Ubwongereza nabwo nk'uko nabikubwiye birangiye ari 2 by'Ubwongereza ndetse na kimwe cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihita itaha. Rero ubu rero tugomba gutegereza indi mikino n'ubundi irize kuba yaba mu kanya kari buze Ububiligi ndetse na Senegal. Se biraza kuba byarangira bite? Ubwo dutegereze undi mukino wa USA ndetse na Bosnia. Iyi nayo n'umukino turibuze kuba twategereza kugira ngo ese turebe biraza kuba byagenda bite, biraza kuba byarangira bite. Ayo rero niyo makuru wenda y'uyu munsi y'imikino yabaye uyu munsi ndetse n'itaraba, ese biraza kuba byagenda bite. Rero nababwira nti reka tubashimire rero. Ubwo ibindi n'ubundi ni update, kuri update tugomba kugenda tubagezaho igihe cyose.